سلام أحوات أبو ساعة زي مدنجة زخونة زينة نتسمع أيوب بادمي تاكس تجمرال شابيانا هوات ارسبرس تاكسوال تبلال زعواز نجر زي حق إنك أرجعنا قال خلنا بلينا كم مجمع كل تعبيت مدنجة قديات أبي تبي استفدوا نجرالو زون قديات زيوم أنت يوم زولو نباهم حيزلكم مسئلة بإثيوبيا سيتو تجر كواس الجيك باسا زانيونتا يتمساسي صوتا جنيونت أساسا بدرجة لا يدرسوال كجر كواس يوتقولن مع زي ترى يا حوات مين اللي ورث حوناهم كاب إسر بيت واتيو يغني اللي نستحبها بركم لنا إذا نجر زيون كريو إنا أوه ماي جاد مود شرارو بدعمي لأن تحتني اللي أبو سربيت مالتي بسربيت خبرات تلتسك حزين أفتو وانا أجندانا بمجمرة خجمرمو أب ساعة زي تبقى حدا مدنقت زخونة زينة الناس ورحيهم زركبو إتزينة سمعنا نمالسمو قال خاخنا ولا مينا ምሽት ላይ ከወደ ባድሜ አዲስ ዜና ተሰምቷል። በባድሜ ተኩስ ተጀምሯል። ሻቢያና ህወሓት እርስ በርስ ተታኩሰዋል ተብሏል። በኢትዮጵያና በኤርትራ አዋሳኝ ድንበር በሆነው ባድሜ ከባድ የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተሰምቷል። የተኩስ ልውውጡ በሻቢያና በህወሓት ወታደሮች መካከል እንደነበር ታውቋል። የተኩስ ልውውጡ ምክንያት ደግሞ በሁለቱ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት እንደሆነ ተነግሯል። ሁለቱ ኃይሎች ጽምዶ በሚል ስያሜ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ትብብር መፍጠራቸው ይታወቃል። ነገር ግን ይህ ትብብር ካሁኑ ችግር ገጥሞታል ተብሏል። ክብረት ተኸታተልቲ ከም ትሰምዑ ዘለኹም እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ባድመ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ከቢድ ዝኾነ ተኹሲ ተፈጢሩ ተላዒሉ ናበሉና እዮም ዝርከቡ እዞም ኢትዮጵያውያን መንበብቲ ዜና ኢና ዝብሉ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ዘጨነቐን ከምኡ ድማ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ እውን እዚ እዩ ሕዚ ኣብ ባድመ ምንም ዓይነት ነገር የለን ምንም ዓይነት ተኹሲ ዝተፈጠረ ተኹሲ እውን የለን እዚ ነገር እዚ ከምዚ ዓይነት ዜና እቶም ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ዝሰርሑ ሰባት እንታይ ሓሲቦም ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ዕላማ ኣለዎም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣጀንዳ ክህልዎም እዩ ብርግፅ ግን ክንደየናይ ብዓርስና ክንታኮስ ክንዳመ እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝሓለፈ ናይ ምድማይ ሰዓታት ከይፀገቡ ከይኣኸሎም ሕዚ እውን ካልኣይ ክንዳመ ክንተኻኾስን كم دما بوتا خنا تفاهلنا خمزي كل جزء خنا فاتتن أو كرحنت خنا برن زدول عينة سبات سلزوخانو حزون إذا نجرزي إذا بروباغندا زي إذا نحسوت بروباغندا نحسوت زينا مسرح قتلهم للو مغنيتو أب ساعات زي نساتهم تي زفرحوا واحد أب مونجو خلتي وهزبي ناي تجرين ناي إيرتران كفتر زخل سلام كفتر هيدولي ون مالتي خبرات تقاتلت نساتهم ناي بعلم على ما يقبر له نحنا دما خلاتنا ناب سلام كزمر لنا أب ساعات زي حدا نخونلون نسمع معلوني ساعات يكون زجبوا مخنياتو قد محزون بناي صلاتنا سيرات فلالينا دم تفاسيسنا بزحنا جرح لفنا كوتاس بتشاب بقال كتقول بزح صبغ زي هون نجارات أحلفنا إنا محزقة بتسألاتنا زولوا زلوا زي كونس بعلنا لبيمنا بسنة سرعات أب سلام أب حبرة وعبيت أب حبرة ومتحل لا يكوينا نسلام سبقت نزمرتن كنكونا لنا نتهم كم زعينت حدا حمق زينا السرح دما حزون حدا نبلنا خلينا قالوا عمي قبلنا ياخذ لكم زدلي أنا خنقروكم زدلي أب ساعات زي بعد ما سلام الله أب ساعات زي سلام يزلوا من ميلن من مسافة ترى تغسيلن كل نجار بناي حدا بروباغندا هات زغيد زلوا نجار دامبر ምንም ዝተፈጠረ ነገር የለን እዚ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ንጹር ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ ይዝነግረኩም ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ እስክንቀጽል ሕዚ ኸኣ ሚሊ ሓውና መቸም ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሚሊ ዋርሳይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ቲክቶክ ቻናል ማለት እዩ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብ እስር ቤት ፀንሑ ሕዚ ኸኣ ካብቲ እስር ቤት ወፂኡ ንዝተሓባበርዎ ሰባት እናመስገነ ይርከብ ብፍላይ ከዓ ወዲ ሸራሮ ማለት እዩ እስኪ ናብኡ ከሕልፈኩም ወዲ ሸራሮ ያ تريوازو لهم ود شرارو بدعمي لأن تحتني اللي أبو سربيت مالتي بسربيت كلهم ما يبحكي أنا يسبي زاي أنا كل من اللي يسد اللي أبو سربيت مالتي أحوات خمسة معوز لهم إتي نميلي وارتاي تتحاور وزنبرة ناي أسبيز وشوفنا له زنبرة قوم دما ناي طبق وشوفنا له زنبرة ود شرارو تجراوي مهانيو ناتا نجار تركب أب ساعة زيون بتعمل نجاجر هوين له أب سوشيال ميديا تجارون يرتروينا أب كم زعينة متحبار متحدة متحجة جاز حولنا توزخنا بحرات داخلنا رأي نمبر خمسة صلاتنا زلو سرحوا زلون أب منقوم تتاخوي سوم با خمس خوينهم باز بهال نجار حزون نبغانا خنا أربعة يبلنا كلكم يدلي خفتنا يصلات بروباغندا وتينا نفتين ناي سلام وزخنا متحبار متحجة جاز متحجزان متحلي لا يزخنا نجارات خنقتلي قبلنا يا قبلكم زدلي إسكن قتل نودع ميلو أرسل كمون طبق أنجلن غير لي بزح يسعر لي نازل سان نصي بقى بزح بقى تحت أملاخ سي نصي بقى سعر لي ودع في ثانك يو يا حكي أنا قليل لي ودشرارو I don't know my blood I love you so much bro يا حكي كم حسن سعر لي بعمل انتهى أبز بحثر بزي قد سابزلوا وبتاخوينه نبزع عدي مش على بزح نجار بنوايهم بكل مالتي مسكن فتاري
ተማሂርካ ሓብተና ሰይ ከመይ ዘይመሃር ክመሃር እንደም ኣሲሮም ነው ከመይ ዘይመሃር ክመሃር እኮ ተኣሲረ ኩሉ ግዜ ኮንግራሚሊ ያ ናይ ብሓቂ ኩሉ ግዜ እንታይ እስከ ኣነ ብሕልፉ ዘይመሃር ኣነ ሓደ ሰብ مش علىك تعرف كيكون بر كردازي كعرف ولا زخد مالتي كل جزء بحلف كاختم معركة كل علىك كل جزء يعني مأسري خاكون نصب كاخون خلي فتاري وانا نصب كايلو إتي كاخون خلي مسخايت فلتاني خا نسخات أسيرة بالتهون جينز جابر عمله نصب كايلو أسير كاخون خلي تدي السر كالي سجامات كجات من مخالة أنا تدي السر كالي سجامات كجات من مخالة مساري شيء أنا بك أملاخ نصب غينا يا أسير نيزبل أملاخ سين نصب غينا بك كمية زبل أنا نصب غير تأثير بك نصب غير تأثير وناتوس تدي السر نيرس ويبقلم صدفكو ويبقلم تفاخ دين أملاخ كابتكم مهارو لوزلن نجارات من تنكم مهاريلو ها بيت محبس إيشني أنا خاوم ساعته بزح نجارات مالتي خا بزح نجارات تعالي مش نفسي كزارب كرة هاتلت مخمسة معزلهم اللي ورسك بسر بيت تحرم وصوي زنجار زولو زلو خليت صبوات سخنا ملختي كاب ميلي حيزر له نساتن دما حدا أب إسر بيت كتاب تخلها حما جزي خجت ما كهلا أب هيوت أب نفسها أب هيوت كخت فتن كلها عين التحالفهم جزيتها مسبع لها مرد حدا عبي نجار حدا صبوا نجار كابتي إسر بيت تماهير مت إذا ولا نازلوا نسوا حدا عبي نجار خوينو مالتيو كبرت خاتلتي زخون يخون نجارات حدا جزي أب هيوتنا زجات منا محلقات نصبغنا إلنا نحسب كلنا أب هيوتنا سمرتن صافعتني لونا مالتيو هيوتنا نقدمت كقتل تخوينو هيوتنا بأقوى بخن مرح تخوينا دما كلاتنا تسفى غيرنا نزقت أمنا شجرات كله بأقوى تتصاويرنا خوم دما نصبغنا إلنا فتاري نحنا زي نقولوا نجار أي فنان يزبهلمو كلاتنا كل نجار كيلنا زقات منا محلقات نتصبغ إلنا كلاتنا بمحسب نقدمت خن كتسأل لنا خلكم يدلي إدخال أي دما تي أب مانجو إرتراويان تجارون زلوا ناي متحب بار ناي متحققات متحل لاي بحرات إذا نجار زي حزون العلم ما نمكن نقوله بتوي جبنا كبرت تخاتلتي مغنياتو اللي خابانا بالعلي حود خن هزبي يلا كاب خلتو هزبي حود بالعلي يلا كلكم يخل مغنياتو أبو زحمة درخات ترأيو تي تجراونتن تي إرتراونتن بحد خوينو تتصنبيرو بزح عينت أدمع زخون سرحتات كسرح خلو ترأيو يمو حزون كلاتنا حدث خوينا زين بصحنا جريلن كافت زلاتنا زولنا كافت زفترولنا تنقلت ويكا متصوريات وزينا حبراو متحللاي مرددا حبراو عبيتن حبراو سلامن يلنا خنزمرني إن أخولكم زي اللي جرام قدي اسكن غطس الحزقة نفتي بتعمي مجرم مدنجت أنزخنا زينا خالفكمومو نايتوبيا ناي دكانستيو كعشو أجري جروب مالتيو أوقاتهم استفدت أرى حدا حماق نجارالو اسكي نفسينا كحلو በኢትዮጵያ ሴቶች እግር ኳስ እጅግ ባሳዛኝ ሁኔታ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ተስፋፍቷል። የዚህ ውስጥ በዚህ ግንኙነት ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ጭምር ቃላቸውን ይዘናል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኢትዮጵያ ሴቶች እግር ኳስ ያለበት ሁኔታ እጅግ የሚያሳፍር ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ መንግስትም ህዝብም ሊቃወሙ የሚችል ትልቅ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እናነሳዋለን። ድምጽ ይዘናል። በተጨማሪም የቪዲዮ ምስሎችም አሉን። አሁን አናጋራቸውም። ነገር ግን በተጨባጭ ያዝናቸው ማስረጃዎች ስለሆኑ እናቀርባቸዋለን። የሚመለከታቸው አካላትም ማብራሪያ እንዲሰጡበት እናደርጋለን። ይሄ ለነገ ለልጆቻችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለኢትዮጵያ ባህል እጅግ አስፈላጊ ፕሮግራም ነው። ልታረምጡት ይገባል። በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። በኢትዮጵያ ሴቶች እግር ኳስ በድምጽ በምስል የተቀዳ የተዘጋጀ ፕሮግራም አለን። እሱን እንግዲህ ወደ እናንተ እናቀርባለን። ይህን ፕሮግራም ስናቀርብ እያዘን ነው የመጪውን ትውልድ ለማዳን እዚህ ግንኙነት ውስጥ የሌሉትን ሴት ተጫዋቾቻችን ለማዳን በማሰብ ነው። ስለዚህ አማራጭ የለም። ነገሩ ጥርስ አውጥቶ አግጥጦ መጥቷል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የምንልበት ሳይሆን የምንታገልበት ጊዜ ስለሆነ ሁሉም ይህንን አጸያፊ ተግባር እንዲታገል በመጀመሪያ ጥሪያችን እናቀርባለን። ስለዚህ ዛሬ ይህንን ፕሮግራም እንለቃለን። ተከታተሉን። አብራችሁ እንድቆይና እንጋብዛለን። በኢትዮጵያ ሴቶች እግር ኳስ ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተንሰራፋ የመጣው ከባህልም ውጭ ያፈነገጠው የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህንን ነገር እንግዲህ እስከዛሬ እየተሸፋፈነ እየተደበቀ
የተጫዋቾቹንም ስለ ልቦና ጫና ውስጥ ላለመክተት በሚል እኛም እንደ ጋዜጠኛ ኃላፊነታችንን ነገሩ በምክር እንዲታለፍ ብዙ ጥረቶችን አድርገናል። ሌሎችም ትላልቅ ሰዎች ጭምር የተከበሩ ሰዎች ጭምር በዚህ በተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት በኢትዮጵያ ሴቶች እግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የተንሰራፈውን በምክር ለማሳለፍ ነገሩን ውስጥ ለውስጥ እንዲስተካከል ለማድረግ ተሞክሮ ነበር። ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰበት ይባስ ብሎ በሴቶች እግር ኳስ ላይ ተጽዕኖ እንዲፈጠርና ብቃታቸው ተጫዋቾቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲወርድ ዛሬ በብቃት የታዩ ተጫዋቾች እንዲጠፉ እየሆነና ከባህል ያፈነገጠው ሂደት እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷልና እዛው ተጫዋች ሆኑ ሰዎች ወይም እግር ኳስ ተጫዋቾች ጭምር ይፋ ያደረጉ ቅድም ሶፊ እንዳለው መረጃዎችን ለኛም ለሌሎችም አካላቶች ሲያደርሱ ቆይተዋል። ከዛም ባለፈ በግል ተነሳሽነታቸው ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት፣ መታረም አለበት በማለት ጥረት ያደረጉ በጣም ለእግር ኳሱ ቅርበት ያላቸው ወጣቶች አሉ። አንዱ ምን ያህል ጌታቸው ነው። ምን ያህል ወይም በቅጽል ስሙ ጅቦ እየተባለ ይጠራል። የቅዱስ ጊዮርጊስ በጣም የልብ ደጋፊ ነው። በቲክቶክ በጣም ብቻውን ይታገላል ይሄ ነገር እንዲስተካከል። ሁለት ነገሮችን ነው ያነሳ። አንደኛ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዲታረሙ፣ ሁለተኛ ደግሞ በሴቶች እግር ኳስ ተገን በማድረግ ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ የሚደርሰው በደል መቆም አለበት የሚለውን ሁለቱንም ሲያነሳ ቆይቷልና አድማጮቻችን መሸፋፈኑ አያዋጣንም። ስለዚህ ይሄ ነገር የማይደፈር የሚመስለውን ነገር የግድ መስተካከል አለበት። ከባህል ያፈነገጠ ጉዳይ ነው። የሴቶች እግር ኳስ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል እና ትንሽ ነገር ስለዚህ ማለት አለብን። እኛም እንደ ኢትዮጵያዊ ይሄንን ነገር ማንሳት አለብን ብለን ወደ ፕሮግራማችን ያመጣ ነው። ችግሩ ይቀርፋል ብለን አመታቶችን ብንጠብቅም እየባሰበት በመሄዱ እኛ ጋር የሚደርሱ መረጃዎች የሚሰቀጥጡ መረጃዎች ናቸው፣ በጣም የሚያሳፍሩ እና የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት በሴቶች እግር ኳስ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ላይ ተንሰራፋው። በከፍተኛ መደባበቅ አያስፈልግም። ይሄ በሃይማኖትም በሀገራችን ሕግም የተወገዘ የተከለከለ ነገር ላይ ነው እየተፈጠረ ያለው። በዛ ላይ ገና ጀማሪ እግር ኳስ ተጫዋቾች ጭምርን ወደዚህ አይነት ነገር ነባሮቹ እየሳቡ እየከተቷቸው ነው። ትውልድ እየተበላሸ ነው። አደጋ ውስጥ እየገባን ነው። ይሄ ከእግር ኳሱ ይውጡልን። አይውጡ። ልክ ነው። ይውጡ ከእግር ኳሱ። ከፈለጉ ራሳቸው እዛ ቤታቸው እንደፈለጉ ይሆኑ። አዎ፣ ምክንያቱም እርግጠኛ ነኝ ሃይማኖት አላቸው። አዎ፣ የትኛውም ሃይማኖት ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም አይቀበለውም። ይሄንን ጉዳይ ማንም የማይቀበለው ነው። የትኛውም ሃይማኖት ማለት ነው። ለመስማት እንኳን የሚቀፍ ነገር የሚቀፍ። ስለዚህ ከዚህ ነገር የሚወጡበትን መንገድ መጀመሪያ ማመቻቸት። ያው ዋናዎቹ ልጆች ናቸው። ዋናዎቹ በግ መጠየቅ አለባቸው። ዋናዎቹ የመጀመሪያዎቹ በካዮቹ መጠየቅ አለባቸው። የመጀመሪያውን ድምጽ እንዳሰማ ግርምሾ ፍቀድልኝ ይቻላል። በነገራችን ላይ ስማቸውን አሁንም እንዲታረሙ ስማቸውን ሆን ብለን ጢን የሚለው ስማቸውን እንዳይጠራ ነው ያደረግነው። ስማቸውን ጢን በሚል ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ስማቸው ቢጠራ የሚያስደነግጣቸው ሰዎች ናቸው ያሉት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችም አሉ። እኔ በግልጽ አጋልጣለሁ። የተናገርኳት ልጅ ደግሞ አለች። ስለዚህ በግልጽ አጋልጣለሁ። እምቢ ካላችሁ አሁን አይደለም እዚህ ስለወጣው ሳይሆን ሀገር ቤትም ሆኜ ስንቶቻችሁን የተናገርኩኝ ልጆች አላችሁ። ደግሞ እኮ የማያፍሩ ሴቶች ናቸው። የማያፍሩ ለማውራት እንኳን የማያፍሩ ሴቶች በግልጽ እኔ ሴት ነው እንደዚህ መሆን የምፈልገው ሴት ናት የምትመቸኝ የምትል ተጫዋች አለች። ክብረት ተኸታተልቲ ከም ትሰምዑ ዘለና እቲ ብጣዕሚ መደንገጽ ዝኾነ ዜና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ኩዕሾ እግሪ ዝተፈጠረ ሓደ ብጣዕሚ መደንገጽ ዝኾነ ክስተት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ግብረ ሰዶማዊነት መግለፂ ዝኾነ ናይ ሌዝቢያንነት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከምኡ ዓይነት ባህርያት ብጣዕሚ ተራእዩሉ እናተባህለ እዩ። እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ብጣዕሚ መደንገጽ ኮይኑሎ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሃገር እዚ ዝፍጠር ዘሎ ጉድ ሕዚ እውን ቀፂሉሎ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ኣነ ግን ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ዘሕዝነኒ ነገር እንታይ ድዩ ኣብቲ ድኽነትና ዝውስኽ ነገር ሽግራት እዩ። እንታይ እዩ ዝበሃል ድኻስያ ደሮት ፅርሆ ዝበሃል ነገር ሓደ ምስልታት ኣሎ። ክብረት ተኸታተልቲ ሕዚ ንሱ ከስተውስ ገይርና ኣብቲ ድኽነትና ሲ ዝኾነ ዘይንፈልጡ ዓይነት ሽግራት ክውሰኸና ከሎ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ክፍጠሩ ከለዉ ሕዚ እውን
ናብ ገደል ከያተና ዓገብ ክንብል ይግባና ይኽብለኩም ዝደሊ ሕፅር ብዝበለ ኣብ ምክንያቱ ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ተተዛረቡ ከኣነውን ብዙሕ ሕማቅ እንዳይ ብቻ ፅቡቅ ስለ ዘይስማዕኒ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ካልኣይ ሓደ ብጣዕሚ መደገፅ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰምዐ ድማ ሓደ ሄሞሮጂክ ፌቨር ዝበሃል ሓደ ሓዱሽ ቫይረስ ናይ ቫይረስ ጥርቅምቃም ዝኾነ ሕማም ወፂኡ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ጂንካ ዝተባሃለ ናይ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ክፋል ዝተረኣየ እዩ ሕዚ እውን ንሱ ኣብ ሰዓት እዚ ብምንታይ ከም ዝመፅእ ብርግፅ ኣይተፈለጠን ብምንታይ ከም ዝመሓላለፍ እውን ብርግፅ ኣይተፈለጠን ግን ብምንኽኻ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብትንፋስ ገለ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ግን ሕዚ እውን እናተነገረ እዩ ዝርከብ ሞ ኩላትና ኣብ ሰዓት እዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ብኡ ዝተለኸፈ ዝመስል ዓይነት ሰብ ናቱ ምልክታት ዘርአየ ሰብ ተሃልዩ ድማ ቀልጢፍና ናብ ሕክምና ክንከይድ ኣለና ምስኡ ድማ ክንኽክእ ክንፍፅመ የብልናን ይኽብለኩም ዝደሊ እግረ መንገዲ ማለት እዩ ናቱ ምልክታት ክኾኑ ዝኽእሉ ድማ ከም ተቕማጥ ሓያል ረስኒ ውፃኣት ደም ዝተሓወሶ ማለት እዩ ብኣፍን በፍንጫን ደም ምፍሳስ ብዙሕ ዓይነት ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ ከምኡ ድማ ናይ ኪድኒ ወይ ከዓ ናይ ኩላሊት ናይ ፀሊም ከብዲ ናይ ልቢ ናይ ሳምባ ሕማማት ብሓደ ግዜ ብዙሓት ዓይነት ቫይረሳት ሒዙ ስለ ዝመፅእ ማለት እዩ ኩላትና ካብዚ ነገር እዚ ክንቁጠብ ክንጥንቀቕ ይግባአና በዚ ዝተለኸፈ ሰብ በዚ ምልክታት እዚ ዘርአየ ሰብ ድማ ቀልጢፍና ናብ ሕክምና ክንወስዶ ይግባአና ዓርስና እውን ክንከላኸል ይግባአና ይኽብለኩም ዝደሊ እግረ መንገዲ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እንታይ ኣነ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ሎማዓት ዝነበረኒ ምድላው እዚ ይመስል ሰሰናይ ኩሉ ግን ንዓኹም የምነየልኩም ሰላም ኩሉ ወዲ ሰብ ሰላም